Pozdrav svima! Danas pričamo o slučaju koji je zaledio regiju, Ana i Aleksandar i misteriozna nesreća Audija smrti. Kako je Audi SQ, u kojem su Ana Radović 20 godina i Aleksandar M 37 godina poginuli 23. novembra na magistralnom putu kod Čačka, tako precizno završio u kanalu jedva malo većem od samog automobila smrti. To je jedna od najvećih misterija ove nesvakidašnje saobraćajne nesreće, a rešenje se može naslutiti iz fotografija sa mesta tragedija i mišljenja stručnjaka i veštaka s kojima je razgovarao Blic. Mala je verovatnoća da automobil onako završi u onako malom prostoru. Dizalicom da ga spuštate, ne biste ga tako precizno spustili, rekao je ranije za Blic Milan Vujnić, penzionisani profesor saobraćajnog fakulteta. Automobil izleće sa magistralnog puta, automobil Audi SQ kojim je upravljao Aleksandar M. 37 godina kretao se iz pravca Zlatibora ka Beogradu. Mrak je već bio pao. Na suvozačkom mestu sedela je Ana Radović 20 godina. Saobraćajna nesreća se dogodila u blizini Međuvršja, na magistralnom putu Požega-Čačak koji prati tok Zapadne Morave. Istraga bi trebalo definitivno da utvrdi sve okolnosti. Zasad se pretpostavlja da je Audi SQ usled neprilagođene brzine vožnje izleteo s puta baš na mestu na kojem je bila oštećena zaštitna ograda. Pretpostavlja se da je automobil posle sletanja sa puta udario u deo betonskog zida pri gornjem desnom delu propusta. Oštećenja na karoseriji, odnosno smrskan prednji deo, govore u prilog ovoj teoriji. O uzroku smrti Aleksandra M. i Ane Radović za Blic su govorili stručnjaci iz oblasti saobraćaja. Sve o tome možete pročitati u našem odvojenom tekstu. Nalaz obdukcije je pokazao da su pritom Ana Radović i Aleksandar M. poginuli na licu mesta od siline udarca. Kako je automobil sa Anom i Aleksandrom skliznuo u kanalu? Automobil se posle frontalnog udarca u betonski zid zaustavio na blagoj kosini, usled čega je skliznuo u svoju grobnicu, betonski propust. Već stvaran prizor sa mesta tragedije. Ona pokazuje kako je posle 3 dana potrage u kanalu zatečen automobil sa telima Ane Radović i Aleksandra M. Sa desne strane kosina. Boris Antić, sudski veštak i profesor saobraćajnog fakulteta, objasnio je za Blic na koji način je moglo da dođe do sletanja automobila i pada u betonski propust. Sa desne strane kosina. Dakle, put je u takozvanom useku i kada je automobil sišao sa kolovoza, on je praktično bio svojim levim bokom na nižoj visini, a svojim desnim bokom na višoj visini. On je bio zakošen pod nekim uglom. Pretpostavljam da je pod tim uglom tako i na boku dospeo u taj takozvani betonski propust, rekao je Antić. Kako je betonska grobnica prikrila znakove nesreće? Ovaj neverovatni splet okolnosti, ako se ova teorija ispostavi tačnom, doveo je do toga da betonski propust prikrije skoro sve tragove ne samo automobila, nego i nesreće. Šta više, na slikama se ne može uočiti ni betonski propust u koji je upao vozilo sa Anom Radović i Aleksandrom M, za kojima se tragalo 3 dana. Kad je mesto nesreće konačno otkriveno posle 3 dana, Audi je bio toliko tesno spakovan u betonski propust da je to drastično otežalo izvlačenje smrskane karoserije sa telima. Prema rečima reportera Blica, koji je prisustvovao izvlačenju automobila, nije bilo mesta da se vatrogasci spuste do njega. Morali su da ga vezuju po sredini i tek posle nekoliko pokušaja uspeli su da ga podignu dizalicama. Zapratite za nove priče koje drugi ne pričaju. Vidimo se!